Selamat pagi, jana horas mau bata ganupan Bapak Inang. Sadarion, pajupa usahita bani hatanine bata, nalaho ipatugah ku bata, nalaho memulai panorangta. Bani Kamis 20 Juli 2022 on. Jana pa ime buka kita horjata, menduskon hita lobe dirita, marhiti onin nama nangar hatanine bata hita, jana martonggo lobe hita. Yulakon hanami maka tahun terima kasih na bagal hubamu hamnai bata nami si madagoluh nami na tetap menjagai hanami na tetap mengajari hanami jana boi Tuhan ilopusi hanami ari-ari ni goluh nami jana ibagas na dehar haganupan horja nami in. Terima kasih bamu Tuhan bani pan orang on pajupa usia hanami bani Kamis 20 Juli on ase Bapa yonos kon hanami lobe hadirion nami marito ni hatamu nasiol mapersahap kon hanami ase boy ipuka kanami horja nami on ibaga sarosu ni uhurmu. Terima kasih bamu Yesus ibaga suguranmu hanami martonggo. Amin. Dari taganupan Bapak Inang hatani Tuhan nalau ipa ondo subata bani panorang on aima na ibuat humbani Jeremia bindu sada ayat 10 pitu. Jeremia bindu sada ayat 10 pitu. Nini sono. Tapi anggoho gonditi ma binongemu misir maho anjaha hatahon ma hubani sidia haganup nahutonah kon bam. Ulang maho tarsonggot mangidasi dia. Ase ulang baju raun ho hupaturut ibahen si dia. Di bahasa Indonesia ini sonon. Tetapi engkau ini baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Singkan jaya madasni. Horas subata Bapak Inang kita ganupan. Selamat pagi. Ya tu margogodo hita bani panorang on. Jana domai lopusi hita bani parpodo mantana budari. Jana sunari siolma ipukah kita horjata. Jana mungkin homa doma ipukah kita nalahu itoruskon hita. Tuhan maka tahun hubata. Tetap ma persaya. Jana gonditi ma binungemu nini. Artinya izai ulang tersonggot mengida aha penam hasa aha nalo ido pakon hita. Masih sonai hatahon terkhusus bani Jeremia ontene. HP Bapak Inang kita ganupan ada sesuatu hal. Tapi pemada sita hubani sesuatu hal na itu ongat-ongan si Jeremia na ido pakon si Jeremia. Enggak doh hita merasa tidak percaya diri bani goluh tahun. Mungkin anggo sukun hubata pribadi lepas pribadi tuh onggak do mengalami rasa tidak percaya diri nini atau tidak pede nini halania ha mungkin ia hapkon ibagas diri ni ada ketidakmampuan atau mungkin ia hapkon bani diri ni kalau na ibagas diri ni on bahat kelemahan sehingga langsung muncul rasa tidak percaya diri ay mengidah ahana yondoskon hubani. Jadi nahado hita menyikapi rasa tidak percaya diri ay ketika hita iondoskon bani sada-sada horja, ketika hita mendopakon sada-sada situasi, apakah yang kita lakukan? Halanya tidak kita bani ambilan taon. Masih sonani nine batahu bani Jeremia. HP Jeremia ay masa halak na puso ope. Jadi umur ni orang lebih 20 tahun dapat tu anggo didah kita kira-kira 2 tahun ope ay. Tamat SMA tapi baru-baru memulai kuliah piai tapi langsung dong panggilan bani marhiteo ni laho patugahkon hubani bangsa Israel ase patugahkon nalaho buangon ni nebatama nalaho uhumon ni nebatama bangsa na heking ay marhiteo ni pembuangon hu Babilonia. Tutu hita ganupan ketika hita iondoskon lo padaskon barita atau lo padaskon sesuatu hal tutu ijado rosuhan hita padaskon barita malas nyuhur atau barita pusok nyuhur atau barita namambahin memburit nyuhur tutu hita marosuh
memberitahu berita malas niuhur kan naido. Tapi halaniai dida kita on ma mungkin homana ialami ni Jeremia mabiar do iya janah lang sanggup iya nalau memberitahu ai na ididasi haposo oni asen ini lang pandai iya jana lang boy iya patugahkon jana lang adong rasa kemampuan ai nalau patugahkon hubani na ijay ay atap Peter khusus maay bangsa Israel. Asi adon ini. Mungkin boleh tidak kita bani bindu sada ayat onom ham Tuhan Jehovah. Sing huboto na hamar sahab. Ayaw poso opiaw nini. Ay poso opiaw. Tapi sebelum ay nebata Jehovah do mamamili ihatahon do bani atap pepai mahutopa ho ibagas pertapaan dom mahu tanda ho anjapai ma itu bukon inangmu ho dom mahu papasing ho anjahu pabakit ho gabe nabi bani bangsa-bangsa on mana ibatuga ho bani Jeremia marhitihon ni Jehovah nalaho padaskon ay tonga-tonga ni bangsa ay tutu bapak inang kita ganupan rado kita secara hajol mau na biar bani horjaon bani tanggung jawab nala ni bagalo napatugahkon berita pasal laho huhumon na hubani sidea jana lang uraon ihorjaon tapi nalau ipatuguh ku bata bani panorang on ahape na iondos kon na bata ahape horja nalau idopa kon hita anggo humbani na bata duai joredo pasti haganupan bisa saja orang tidak suka boy dohoma keluarga pelang maroso halak na legan mungkin makatahon masih ia langsung mampu berani maka tahun sonayai langsung mampu ia mungkin seakan-akan menghakimi bisa saja orang mengatakan seperti itu tapi anggo humbani ne bata doai nalang diar pe bani jolmain pasti diar doai jadi halani ai rasa percaya diri ta ai maningon ipatuguh kon hita do jadi sonaha do ketika hita lang percaya diri song na idopa kon Jeremia on idida kita kelemahan ta isuruh kita mungkin gabe perhorja itu ngatongan ni Korea tapi agi ahape mungkin lang adong kemampuan ta mitur itulak hita lang rahita apakah demikian ulang tene tapi marilah belajar hubani Jeremia memang dong do rasa biar ai dia tidak memang dong rasa biar ai tapi biar hubani Jehovah jana mangindo gugoh hubani Jehovah ketika hita ipilih naibata hita jana iondos kon hita bani sada huta sada horja atape sada keluarga nalau mandopa kon ai mungkin tonga-tonga ni keluarga ai bahat nalahu si padeharon bahkan hita ianggap ija sebagai nalahu memboban hubani dalam nama dia mari ketika itu dari Allah anggo horja humbani nebata doin pasti ipergogohi do hita ibere do hubata kemampuan jana iha tahun do gonditi ma binongemu maksud ni igonditi artini anggo mungkin betul kita anggo istilah gondit artini bodo iha tahun berikat pinggangkan kan do berikat pinggangkon hatani nebata jana ulang mabiar artinya nebata do na mangida kita na manupa hita jana na menetapkan horjata jana na memberi hubata tugas pakon tanggung jawab jadi bani rasa tidak percaya diri ai wajar memang tapi yakinlah umbani nebata do horja ai pasti ipasu-pasu nebata do ai jana mari kita di semakin ipapasing marhitehon ni kita dikuatkan didewasakan oleh proses ase mari kita dihuti proses ai ase proses na humbani nebata ai mana mematangkon hita gabe na ipake nebata gabe halak sibuan hasitongan gabe halak na memboban berita hasitongan poripe halak na legan halak parjahat lang maroso tapi on horjani nebata gonditi hita marhitehon ni hata ni nebata jana misir hita laho hita patugah kon hubani haganupan halak na kaho halak na lape mamboto hata ni nebata ase malua si dia riap pakon hita bape nang hita ganupan bani sadarion tutumar horja do hita ahanay horjawan hita terlebih hubani persikolahan homa hujuma homa upar tiga-tigaan pakon horja na legan nini nebata gonditi ma binongemu artini marhitihon hata ni nebata naibata ma ijon marhorja bani sadarion asi haganupan na ipukah kita
ihorjahon hita bani persitongaan, rosi bani ujung ni sadarion, ai ibagas na bata, jana memberehon, pasu-pasu bata, bani horjat ta ai. Si Bapak Inang, mani ondos kon hubatan na lahu mempergogohi hita bani panorang sadarion. Mari semangat, rasa tidak percaya diri, mari tinggalkan. Nai bata amar horja, pasti nai batado mamasu-masu. Amin. Martanggo mahita. Terima kasih mau usi sumban uhur nami hubamu Tuhan. Dumatongon isisi hama nami marhitoni hatamu on ipapasing hama nami. Rado si patah Tuhan bani golu nami on. Gobir doha nami. Janah ibagas na holsohan doha nami. Janah na paling sering Tuhan. Lang percaya diri hanami bani horja nami. Doma bahat namin irencanahon hanami. Tapi si patah langsung nahado holi. Nahado ujung ni langsung na ipikir hanami kegagalan. Tuhan Yesus. Ondo hape homana ialami ni Jeremia. Bani panhorang ai. Ibagas haposo onni. Janah lang malo ia marsahap. Tapi Tuhan. Iha ton hamdo. Iha somani hamdo ia. Janah doma ipilih kam ia sebelum ia tubuh dunia on. Janah sonado homa bani goluh nami. Doma itu tapkon ham. Bani pergoluhan nami on. Na ipuka na ihorjaon hanami. Janah pai mapai ihorjaon hanami. Doma bas Tuhan. Janah jore ay haganupan. Terima kasih mabamu Tuhan. Ase sadarion. 20 Julion. Ondos bamuma. Haganupan daging pakon tondui nami. Terlebih horja nami sadarion. Marulih mahanami.